tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali News muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ni ikibazo gikomeye cyane aho magingo ya umujyi wa Bukavu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bivugwa ko haba ahinjiriwe. Turakujyana muri operasiyo ikomeye cyane muri Runungu, ndetse turebere hamwe uko byifashe Ibaraka, aho bivuga ko M23 yabavuye mu mugambi wo kuba yakwisubiza umujyi wa Uvira, ahubwo ikikuramo teritwari ya Fizi kugira ngo yerekeze ikarema. Ibyo byose turabirambura neza wumve akantu ku kandi, ndetse turebere hamwe uko bihagaze maginga ya ku mirongo y'imbere y'urugamba aho bikomeje kubera. Ni udusozi twa Gafinda ndetse na Munanira hakomeje kubera ibibazo bikomeye cyane, ndetse ubona ko byahinduye isura. Sawa gusa mu Burundi hakomeje kwikangwa ko Red Tabara yabaragezeyo maginga ya, ubona yuko hakomeje kugenda habonekayo ibitendo bigaragaza ko EDF yaba yahashyitse. Byinshi kuri ibyo mutwemerere rero tuze tubibaramburire, mumenye akantu kandi mumenye uko bihagaze. Nge wari bari kuvuga andi Habumugisha Damien, sinige nyine ndi kumwe na bwana Habishuti John. Habishuti John, waramutute? Ndaho neza nta kibazo. Ni igitondo kibyukiyemo ibibazo bikomeye cyane, ndetse ubona ko benshi bakomeje kugira ubwikango ko ingabo zaba FDNB zaba koko zimaze kugira urwego rw'ubutasi ruhambaye, aho bivugwa ko bakomeje kwinjirira umujyi wa Bukavu. Nakuvuga ko n'umujyi wa Bukavu ari umujyi ukomeye cyane, ndetse aho bimuriyemo guverineri n'ubundi w'ino Sud Kivu. Niki turi bwitege kubona ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane, mwana Bishuti? Yego, urakoze cyane bwana Damien. Muri iki gitondo cyo kuri tariki uyu munsi habaye imirwano hafi airport hari Kavumu. Ku bantu bahazi, hari ishyamba riherereye hafi Kavumu bita Kausi Biega. Ni ishyamba rinini cyane kandi ribamo inyamaswa nyinshi ariko zituranye n'abantu, kuko aho bita Raila Mutomboka ndetse na Wazalendo bahafitemo ibirindiro mu buryo butaziguye nyine. Byagaragaye uyu munsi kuko bagerageje kugaba igitero kuri M23 ahigenzura ku kibuga cy'indege ndetse no mu nkengero zaho, ariko ntabwo byabaguye neza. Ko amakuru dufite avuga ko barashwe ku buryo bushoboka, hashobora kuba hasubiyeho bake cyane kandi hagahita hahishurwa ibirindiro bari bafite bitari bizwi. Maginga ya biragaragara ko M23 ifite akazi katoroshye, kubera yuko nubwo iri kwavansa isa nkaho iri kugota abasirikare bakomeje gukora ama operasiyo akomeye, ariko ubona yuko FDNB na FARDC nabo Wazalendo nabo bahagurutse. Hano Ibaraka biramutse bite maginga ya ngaya bwana Bishuti? Ego, Ibaraka naho nuko bimeze. Baraka ndetse imirwano yaramutse muri iki gitondo, iravuga ko mu marembo asa n'asatira Baraka mu nkengero zaho habereye imirwano. Bigaragara yuko abari muri uwo mujyi basumbirijwe. Twiteze ko hashobora kuba hari impinduka ziriweho mu masaha ari buze, kuko ni ukuvuga ngo habaye n'isibaniro rya unity nyinshi zahahuriye zitandukanye, yaba Abarundi, FDLR, Wazalendo ndetse na iriya mitwe y'abacancuri hari itandukanye. Bigaragara ko byanze bikunze hariya hari buze kuba igisubizo ku mpande zombi, biri bugaragare uwuganjijwe cyangwa se uwo udashoboye. Niyo mpamvu muri aka kanya tugira ngo tubahe amakuru neza yari ahari, twabashije gutohoza neza kandi twahawe n'umuntu uhari byanyabyo. Aravuga ko mu birometero ndetse bigera muri 45 uvuye Uvira, aravuga ko ako gace mu birometero 45 uvuye Uvira havuga ko harimo guhunga ingabo zituruka muri ako gace ka Baraka zerekeza Uvira, zirimo Abarundi ndetse n'iyo mitwe yose mbashije kuvuga. Ariko ni ukuvuga ngo ni ibice bibiri, bimwe bisa naho byahunze bisubira Uvira, abandi bava mu gace karwanirwagamo berekeza hariya Baraka. Bageze Baraka basanga n'abahari nabo bari standby nabo mu buryo bwo kugenda, bivuge ngo bahungiraga abahari nabo bahunga. Urumva rero hari ikibazo kinini cyane muri uriya mujyi wa Baraka. Bigaragara ko mu masaha aza hakeye turaba dufite amakuru make atandukanye nayo dufite none aha, bitewe na muvoma ihari y'intambara.
reka twitse cyane ku mirwano ikomeye ubona ko yahinduye isura, ndetse ubona ko abenshi bakiri muri bya bindi ngo mama 23 iratuje, ariko maginga ya ibanga nawahishura nuko mama 23 oya ahinduye point strategique, ndetse maginga ya nanahamya neza ko kuba yaravuye muri uriya mujyi wa Uvira ari uko iyo ubwayo yabishakaga, atarwa ngo ni igitutu. Akenshi twagiye dutangaza ngo ni igitutu abenshi, ariko namaze kubona ko ndetse namaze kuvumbura ko ari point strategique yakoresheje kugira ngo ise nkaho igabanya igitutu n'ubundi cya leta y'Ibujumbura, kugira ngo igabanye uwo muvuduko mu bya politike, ndetse ise nkaho yirengagiza ubundi ikora akazi katoroshye. Aho nakubwira ko ama operation ndi kubona muri bino bice bya Minembwe, aho nakubwira yuko maginga ya kuva mama 23 ndetse na twirwaneho bafata tuno duce kwa Mwaye Plateau, ubona ko basa nkaho batugize twabaye nk'inzira ndetse ifungura kuba bakwifatira bino bice byari byarabaye indiri z'abarundi hano mu Minembwe za Pwezeho. Abenshi tunabamenyesha ko abanyabitangazamakuru byinshi byatangiye gutangaza ko Pwezeho yaba yavuye mu biganza bya 23 na twirwane, ariko maginga ya Pwezeho iracyari mu biganza byawe, ndetse nanabamara impungenge kubera yuko hano muri ibi bice n'ubundi urabona ko abantu benshi bafata ibintu uko bitari, bakumva ko mama 23 ishobora kuba yarasubiye inyuma kubwo wenda kubwo kubahiriza amasezerano, ariko nakubwira ko ari point strategique bakoresheje kugira ngo bafate bino bice n'ubundi bizabafasha kuba bakwerekeza maginga ya mu mujyi wa Baraka. Nakubwira ko umujyi wa Baraka muri Sud Kivu ari umujyi wa gatatu ukomeye. Abantu benshi ntabwo babizi, bazi ko kuri teritwari aho nuza teritwari ya Fizi iri, bazi ko ariho hasa nk'akomeye, ariko nakubwira ko teritwari ya Fizi ku bantu bahazi neza cyane, nanjye ndumva naba mazi, ariko icyo nakubwira cyo nuko kuri no teritwari ya Fizi ari icyaro kibi, akaba ari nayo mpamvu ubona ko bashaka kuhaca, kuko urabona kuba bafashe kano gace ka Nguri, nako ko kuva ka Nguri ugana Ifizi ari ibirometero 70 gusa. Urumva ko ari inzira iri buze kuba yoroshye ku rwego rwo hejuru, aho maginga ya kuva rero kuri teritwari ya Fizi ujya Ibaraka mu mujyi n'ubundi naho ni ibirometero 70. ubona ko mama 23 yateguye, uzi ko iri kuri kote ya hariya mu hafi na Zamboko, muri ya misozi myiza ya za Mitambwe hejuru ya za Makobora ndetse na Pemba, bo bakoze point strategique kugira ngo barebe kiriya kiyaga. Nakubwira yuko mama 23 iza agaciro ka axe ya Tanganyika Baraka, kuko nimara gukuramo axe ya Tanganyika Baraka biragaragara yuko irimo gutegura uburyo ki yafungura indi axe ya Fizi Karemi. Bwana Habishuti, nicyo uri kuba uri bubone ko mama 23 yahinduye umuvuno, ubona yuko ishaka kuzikuriramo izo axe cyarimwe, kuko ubona kuri kote zose basa nkaho baguye, kandi basa nkaho batyaye, basa nkaho bagabanye. Yego, urakoze cyane. Urabona ko bahinduye strategie, gupanga urugamba neza n'ibintu bigaragara, niyo waba ari umuntu utazi iby'intambara, nta nzima bashaka kandi zibanga. Urabona ko ari agace kuri muhanda uzamuka ujya za Minembwe uciye za Sange, ndetse n'iki gice cy'umuhanda ujya Baraka. Urumva ko Baraka niba bayigezemo bakayifata bakaba bafite Sange, bazaba basa naho Uvira ifungiye hagati. Nta yindi muvoma bazongera gukoresha ishoboka muri kara gace yo kugaba ibitero bakoresheje imihanda, uretse amaguru nyine bakazamuka ari amashyamba. Byanze bikunze urumva ko iyi strategie ni ikorwa ikubahirizwa bakayitsinda, baraba bakoze ikintu kidasanzwe hariya. Kandi niyo mpamvu ubona ko muvoma yabo nabo operation bafite zimeze nabi cyane, kubera ko bakajije umurego. Nabo bazi ko hari ahantu hombi hafitwe cyaba ari ikibazo kinini cyane baba bafite muri Uvira, baba basigaye bameze nk'abantu bazingiyemo. Kandi urabyibuka neza ko na Goma ijya kuvamo niko babigenje, bafunze imihanda ituruka mu nce zose, ku buryo wabonaga ko Goma yasigayemo yonyine yari ifite ubuhumekero kuza mu Rwanda n'ikiyaga cya Kivu byonyine. N'ubu na hariya rero baraba basa naho Tanganyika bayifunze kuva i Burundi, baye basa n'abafunze
umuhanda ukoreshwa ukomeza za Karemi babe bafunze uriya muhanda uzamuka ruguru n'usubira Kamanyola ntibabasha kujyayo, urumva ko barabasigaye muri kariya gace konyine. Niyo mpamvu iyi operasiyo ziri kuba muri aya masaha n'iziri bukomeze n'iz'imbaraga, nta mikino irimo, buri wese afite icyo ashaka kandi gifite umumaro. Ni udusozi dukomeye cyane tugaragara ko dushobora kuba twafashwe n'ubundi na twirwaneho, aho nakuvuga ko agasozi ka Abiaka ndetse na Naheri na Angule byose buri muri twirwaneho. Turiya dusozi turamarira iki twirwaneho muri point strategique muri biriya bice n'ubundi bikomeje kugaragaramo imirwano? Urabona ko turiya duce ni uduce tw'imisozi kandi bariya n'abana bahavuka barahazi, ibintu by'imisozi ni ibintu bamenyereye. Urabona kurwanira kuri teruzi bitandukanye no kuba uri mu gace utazi ndetse n'igihugu utazi, birimo no mu bibafasha cyane. Ariyo mpamvu ujya ubona ko kugira ngo utsimbure na bari abahungu batwirwaneho muri kariya gace baherereyemo za Minembwe na turiya duce tundi twose barigenzura, ni ibintu bijya bigora FARDC cyane. Iyo hatabayemo gukoresha amadrone n'ibindi ntago babasha kubatsimbura, ntago bijya biborohera kuko ni ahantu bamenyereye cyane. Kandi urabona ko turiya dusozi, utwo tuntu uvuze two muri dusantere turakenewe hariya. Urabona agace dusa naho duherereyemo dusa n'uturi mu misozi ducuramiye muri iriya nce y'imihanda ihuza Uvira na turiya duce tundi. Niyo mpamvu ubona ko nta muntu ushaka kuhava, ari n'abahafite bose ntawe ushaka kuhatakaza. M23 mu mpindura amatwara zikomeye cyane, aho ubona ko yacuritse ikibuga magingo aya, bishobora kugaragara ko FARDC n'aba FDN bagiye gukubitwa urw'agaheno. Ni mu gihe kandi muri ino misozi ya Gafinda na Munanira ubona ko hongereye ingamba zikomeye ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi bafunguye ibirindiro bikomeye kugira ngo barebere hamwe uko gahunda zifashe. Saha gusa nakubwira yuko magingo aya abasirikare bakomeje guhamuka ku rwego rwo hejuru, ndetse ko uwo bita Colonel Theophile n'ubundi yahoze ari mu bari bahanganye n'izi nyeshyamba za M23 muri Rakote nyuma y'ibura ry'imirwano yaberaga muri biriya bice muri Mwaye Plateau n'ubundi za Rubarika na Ruvungi. Ubona yuko bashaka kuba bahafata, ariko nkubwira yuko aba FDN bafite agahinda gakomeye bitewe n'uko bamwe mu basirikare b'aba FDNB ahantu bakubitiwe hariya za Rubarika magingo aya abenshi ubu nababwiye ngo basubire ku mirwano muri biriya bice bashobora guhita biyahura, ndetse bitewe n'ikibazo bahahuriye. Kubera iki ubona yuko FDN ikomeje gukataza ishaka gufata iriya Rubarika, nubwo bari barashize ibirinda ariko bakabihakura ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko aba M23 n'ubundi bari bafite imbaraga zidasanzwe, ndetse bagakora udutendo dutandukanye bigaragarira amahanga yose, ndetse amahanga yatinye kuba hari abasirikare benshi bazi iby'urugamba. Bavuze ko M23 idasanzwe bitewe n'uburyo ingabo z'Ababiligi zazanye minisiyo zikomeye, ibikoresho bihambaye muri kariya gace aho bari babarunze mu gace ka Ruvungi nyuma y'ifatwa rya Rubarika. Muri uwo munsi ibyo bikoresho byaje, minisiyo zaje ziri kumwe n'Ababiligi, bagahita babafata ku rwego rwo hejuru. Ukabona ko hahise hazamo ikibazo cy'uko n'ubundi uburyo iby'imirwanire byapanzwe ndetse n'uburyo bari babahaye mapu bigasa nk'aho M23 bitesheje agaciro igafata uno mujyi cyangwa aka gasantere ka Ruvungi. Ni iyihe mpamvu ubona bakitsa mu kuza kugaba ibitero muri ibi bice n'ubundi M23 kigenzura? Urabona aka gace uvuga ka Rubarika kuzana za Ruvungi hariya ni agace kari mu muhanda uherereye hano za Kamanyola. Urumva kandi muri misiyo yabo n'imvugo zabo zimaze iminsi na guverineri ibyo yatangaje, urumvaga ko avuga ko bashaka Kamanyola, Bukavu na Goma nk'imijyi batakaje. Kamanyola kuyikenera ashobora kuba ari boda nyine, kuko ni umupaka uhuza u Rwanda na DRC muri kariya gace. Bashobora kuba bagira ngo wenda basatire barebe ko hari santere n'imwe bakuramo mu cyerekezo baba bagana,
kandi buriya impamvu ubona izo operasiyo bazikora gutya, urumva ko barasumberejwe muri ziriya nce zo hirya za Baraka, urumva ko hari imbaraga nyinshi, urumva hariho operasiyo nyinshi. Bo rero kunyeganyeza hino ni uburyo bwo kugira ngo komunikasiyo ya M23 bahana amakuru, bumve ko ibitero biri mu mpande zombi, habashe kugira hamwe bashyira imbaraga, barebe ko hari indi nzira babona mu bundi buryo, bitewe n'uko baba basa n'abarasuye mu nce zitandukanye kandi bikabera mu gihe kimwe. Ubundi si ukuvuga ko wenda ari uko ari ingenzi cyane, ahubwo ni uburyo bwa strategie y'imirwanire njye mbona yo kugira ngo babashe gusa naho barangaze mu 23, bumve ko ahantu hose hari operasiyo kandi zikomeye. Imirwanire irakomeje za Runingu, ubona yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC rishaka kuba ryakwigarurira kariya gace. Bwana Habinshuti, Runingu yagiye igaragara yuko n'ubundi amaoperasiyo asa nk'aho akomeye inyuma y'ivanwa rya M23 muri uriya mujyi wa Uvira. Runingu ivuze iki muri ibi point strategique mu mirwanire muri ibi bice? Yego, Runingu ikivuze ni ibintu bigaragara bitewe n'agace yabiherereyemo. Ubundi ikigereranyo kiriho ntago ubu isantere kiri ikintu kidasanzwe, ukuyemo zira santere nini nka Kamanyora za Baraka, nayo za Karimi ziba zisa naho zikomeye, ari amasantere magari, naho buri akantu k'agace kariko kose k'agasantere gato gaciriritsemo hariya nta na kamwe badashaka kuba bafata, kuko ni position baba bakuyemo, kandi ntago wajya gufata isantere nini udahereye ku ntoya. Akenshi hari ukuntu imirwano ibera mu gasantere gatoya kagasa n'akanditse izina hakabisibaniro, ugasanga uhafite ntashaka kuharekura kandi ntiwatakaza icyo ufite, ubwo uri gutanga n'inyuma yawe. Rero n'uhangana nawe ugasanga nawe ntashaka ko atakaza aho hantu hakeneye, ukabona ahantu bahibajijeho kuko habereye imirwano iminsi 2 cyangwa 3 ntawe urabasha kuba yahakura undi. Ibyo rero bigatuma wibaza cyane ku gace. Naho ubundi ni operasiyo, ni ukuvuga ngo ujya kurwana ushaka umujyi munini, uba wanyuze mu mashyamba, uba wanyuze mu masantere matoya, iriya bari inzira, ahubwo uyifite ntabwo aba akeneye kuyiguha. Magingaya bikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi, aho ndetse dukomeje kwihanganisha abasirikare bakomeje koherezwa mu Burundi. Bamwe bakomeje kwibaza impamvu bari kuza muri iki gihugu, abenshi barwaye hahamuka, abenshi bafite ikibazo gikomeye cyane. Twihanganisha ababyeyi b'abasirikare boherezwa ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkubwira ko hakomeje kuvugwa ko mu Burundi bitoroshye. Magingaya turacyatohoza ko bivugwa ko perezida w'u Burundi ashobora kuba arwaye bikomeye. Ese niki kimurwaje? Abenshi batangiye gukomantinga bavuga ko byaba ari stress z'imipangire y'urugamba ikomeje kumurya mu mutwe, bitewe n'uko ari gufeiringa abenshi, ariko ntago ari ukwishima. Birababaje nyine kuko kubona perezida w'igihugu bivugwa ko atari muri ka itari nzima, kandi twese tuzi ko iyo umuntu atameze neza nyine, niyo yaba ari umwanzi wawe se, niyo yaba akora ibidakwiye, ariko nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu, niyihe mpamvu ubona igihugu cy'u Burundi gikomeje kwibasirwamo ibibazo bikomeye cyane? Mbere na mbere utubwire ibikomeje kugenda bitera urwikango mu gihugu cy'u Burundi. Nicyo mbona nuko kuba arwaye indwara zirashoboka, yarwara nk'uko yarwara bisanzwe, ariko afite n'ikibazo cyane cy'akazi kenshi, afite n'umunaniro wo mu bitekerezo, ashobora kuba yawugira na stress nyinshi, kuko ni umuntu uri mu bibazo kandi bimaze iminsi. Ni umuntu wabaye nk'ufata ikibazo cya mugenzi we akigira iki. Urabona ko intambara yo muri DRC yayigiziye pe byanyabyo, bijyamo na neza. Niyo byamunanira ariko yaragerageje mu rwego rwe, nta kindi yakora kirenze kiriya. Yabikoze nk'umuntu uri kurwana ku Burundi. Rero urumva ako ni akazi kadasanzwe ko kwanga guhara ishema mu ruhando mpuzamahanga, kuko isi yose izi ko kiriya gihugu kirimo ingabo ze ziriyo kandi uburyo yagiyemo birazwi. Rero urumva ko ni akazi gakomeye yihaye, noneho hakagaruka n'akazi kiwe. Kiriya ni igihugu kitajya kigira umutekano usesuye iteka ryose. Muri politike urabizi ko ari bombori. Urumva ko byanze bikunze stress yarayifite. Ushobora no kubona arwaye agahura n'ikibazo gikomeye, kuko
byanze bikunze atekereza ibintu byose bimuzengurutse biri kuba mu gihe nk'iki ngiki, kandi urabona ko DRC niyo yatekana kugira ngo Burundi bujye kubona umutekano bwo bizabugora, ko hariyo ibintu byinshi bivurungana bitaragaragara neza. Bishobora kuba ari stress arwaye y'umunaniro w'ibitekerezo by'akazi afite muri iyi minsi. tubwire kubw'impanuka cyane, impanuka ni imodoka zarashiwe i Burundi, urabivugaho iki bwana Habishuti? Ni imodoka ahubwo ni iz'abarundi, ariko zarasiwe muri ziriya nce za Baraka, bivuga ko zahungishaga ibikoresho n'abasirikare basa n'abasubira inyuma baza muri Uvira. Bivuga ko batezwe ambushi na M23, ko zaturutseho bazibona ko hari imirwano. Ubwo urumva hari ingabo zari muri position ku musozi hejuru ku buryo zitegeye umuhanda. Urumva bahanye communication yabayeho kubabwira ko izo modoka zibacitse zivuye mu isantre, zicikanye intwaro n'abasirikare benshi ngo barimo barabatanzaniya. Ubwo urumva nta mforo bari bahawe n'abarundi nyine ngo imodoka zabo niba arizo zari zihari, ariko cyabayeho nuko batahavuye, imodoka zarashwe, barimo bararaswa, abandi bafatwa amatekwa benshi, ndetse n'ibikoresho byarimo byose babijyanye, nta na kimwe cyabacitse. Urumva ni ikintu cyabayeho muri iki gitondo cya kare kuri ubu rukerera. Urumva ko intambara hariya nta mikino ihari, ntabwo abahungu bari kuryama, yaba mu ijoro yaba ku manywa. Hariya ni urugamba, urumva ko ni strategie nshya M23 iri gukoresha, ntabwo iri kubaha agahenge ku manywa na nijoro, ku buryo urumva ko kugira ngo uba utamenyereye intambara nka bariya bacanshuro bashobora kuza bazi ko muri Afurika ari ahantu haciriritse, ariko ibintu bari guhurira nabyo hariya ni birebire cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi abantu benshi bafashe uko ibintu bitari, ndetse banavuga ko M23 ishobora kuba yaravuye muri Uvira. Uvira ni umujyi, ariko navuga ko teritwari ya Uvira ari ngari. Abantu benshi n'ubundi impamvu yategetswe kuva mu mujyi wa Uvira, ariko nakubwira yuko teritwari ya Uvira M23 iracyahari yamye. Maginga ya nihe mpamvu abantu bakomeje gusa nkaho bagira urujijo ndetse n'urwikango ko M23 yaba ari yaratsinzwe ku rugamba, bitewe no mu mboni zawe, ndetse bitewe n'uko uri kubona ukuntu nyuma yaho n'ubundi ivuye muri Uvira. Nakuvuga ko yafashe uduce turenga 20 nyuma yaho ivuye mu mujyi wa Uvira, yafashe uduce turenga 20. Abenshi rero ntabwo bareba kuri pozisiyo imwe, nubwo umujyi wa Uvira akenshi na kenshi wenda twabasobanurira impamvu wenda baba barawuvuyemo bigendanye na politike. Ni igitutu gikomeye cy'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyari kiri ku gitutu gikomeye, kuko nakubwira ko igihugu cy'u Burundi gisa nkaho uriya mujyi wa Uvira ufite icyo uvuze, aho bivugwa ko hari n'amarodari menshi muri uriya mujyi wa Uvira ayobora indege kuri kiriya kibuga cy'indege cy'i Bujumbura. Impamvu ikomeye yatumye M23 n'ubundi iva hariya mu Buvira, namwe mwayumva, yabaye nk'isa n'ubundi ivuga ko uriya mujyi ntacyo umaze, ariko n'ubundi isigarana point strategique zo kugenzura umujyi. Kuko maginga ya uretse ko haberamo ibibazo, ndetse bikaba ngombwa ko yatakwita yishora mu ntambara z'ako kanya kugira ngo irebere hamwe buryo ki yarokora abaturage, ariko nakubwira ko isaha ku isaha uno mujyi wa M23 waba uri mu biganza byawo n'ubundi. Ariko kubera kwirengagiza, urabona sorry muratwihanganira, urabona ko yaba ari uburyo bwo kugira ngo irebere hamwe yuko yasa nkaho ikubitamo agahuge muri FDNB ndetse na FARDC n'aba TPDF, bagahugira mu byishimo by'uriya mujyi kugira ngo bo bazenguruke biriya bice byiza by'imirwanire. Urabona kuri iriya main road iva za Warungu umanuka ugana za Minembwe n'ubundi ugana za Fizi, urabona ko uriya muhanda iriya main road bayishaka ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebe buryo ki bakuramo Baraka. Maginga ya n'icyo ubona FARDC iri buhindure, cyangwa n'icyo ubona aba FDNB bari buhindure? Nta kintu bahindura hariya mu buryo bugaragara, kuko bakoresheje imbaraga zose zishoboka. Bakoresheje amadrone, systemu zabo zari zubakitse hariya z'ikoranabuhanga zikoreshwa n'abacancu, urumva zari zihari zihagije.
ariko ibyo byose bashobora kuba barakubiseho bagasanga ntibikora, ko bibaye ari ibikora baba bafite uduce bigaruriye twinshi. Hari urebye umuriro bacanye kuri 23 muri iyi minsi itambutse, byari ibintu bidasanzwe pe. Ariko hashyize standby neza ku rwego rugezweho M23. Ubu ngubu urwego iri kurwanamo n'ibintu iri kubakorera ubu, urabona ko yabijemo neza, bitari kumwe byari bisanzwe mu minsi itambutse. Urabona yavuye muri uriya mujyi wa Uvira, bisa naho igiye iratuza, iriyakira kuko yabikoze bishaka, ariko ntabwo ari yobeye ko ari uburyo bwa politike nyine. Urabona ko kari nk'akagambane, urabona ko banze ko hari operasiyo zose zajya zibaho ziturutse i Burundi. Cyo nticyari gushoboka, hari kubaho kimwe bavuga ngo igihugu cyateye ikindi. Ni ukuvuga ngo ntago bari gukora operasiyo zihaguruka i Burundi, ziriya system zabo ntibari kuzubakira i Burundi kugira ngo intambara idahindura isura. Urumva ko byari kugaragara ko neva ari we urimo urwana nabo wenyine, ariko kari agace mu kugasaba bakakabaha, niho habaye nkaho haba nk'igishushanyo, nka fotokopi y'icyo berekana yuko ariho ibikorwa byose biri kubera, niyo byaba bituruka i Burundi ariko tere n'iriya. Urumva ko hari byinshi bikorerwa hariya kugira ngo bigaragare mu izina bwite ko biri kubera ku butaka bw'intambara igihugu biri kuberamo. Ariko urabona ko aho bahabahereye koko habyaje umusaruro mu gihe gitoya bari bahafite, ariko birangiye bishobora kutagira icyo bibagezaho, kuko urabona ko nibamara kubafungira hariya, urebye icyerekezo M23 iri gukoresha kugira ngo ifate, urabona ko barasigarana kari akantu k'akazinga. Kiraba ari ikibazo kuri M20, ari ikibazo kuri government. Urumva ko FARDC byanze bikunze gukuramo ingabo hariya, zigize aho zijya bizasaba kurira indege, kuko nta yindi nzira bakoresha uretse kujya i Burundi bakurira indege Bujumbura zikabajyana Kinshasa cyangwa za Kisangani. Biravuga ko ku misozi n'ubundi uciye hano za Nagiheri, uciye inyuma ya za Nagiheri mu mashyamba ya za Bibogobogo hakomeje kurundwa abasirikare benshi, aho twakwita za Kiziba na za Remera. Ubwo ni kuri kote n'ubundi ya Uvira hakomeje kugenda hasa nk'ahasatira abasirikare, kubera ko nakuvuga ko uno musozi wa Remera urimo ibirindiro bikomeye bya M23. Bigaragara neza ko ndetse binavugwa neza ko ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo basa nkaho basigaranye kiriya kibaya n'ubundi. Uzi ko hariya muri kiriya kibaya cya Uvira, n'ubundi Uvira iri mu kibaya kumwe na Bujumbura, bivugwa ko n'ubundi M23 ishatse kuba yababaza ingabo z'u Burundi, nk'uko ingabo z'u Burundi zikomeje kwijandika mu mirwano, zikomeje gutegura ama operation yo kuba yamenasa abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse no kubabaza cyane twirwaneho. Ubona yuko nayo yahinduye uburyo bw'imirwanire. Biravugwa ko n'ubundi M23 hariya muri ya misozi ya za Remera ishobora guterekayo imbunda zayo, kuko ifite ngo imbunda zikomeye. Nakubwira ko no ku munsi w'ejo hari imbunda rutura bambuye abacanshuro b'Ababiligi. Urumva n'imbunda yari muri bya bice bya hafi na Uvira, ariko bayibambura mu ibanga rikomeye, n'imbunda irasa mu birometero birebire. Urumva ko n'ubundi M23 ikomeje kwiguzaho ibikoresho. Niki kiri bugaragare kubona ko imirwano ishobora kuza noneho kugira imbaraga zirenze n'ubundi n'imirwano yabereye hano za Ruvungi, kuko urabona ko nyuma yaho n'ubundi habayeho kwirasana kuri kote zose. Uzi ko hano za Kamanyora muri bino bice bya Ruvungi habayeho kuba M23 yarasaho kuri mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo urabizi, nyuma yaho n'ubundi igihugu cy'u Burundi kirashe muri biriya bice bya Kamanyora kikica abaturage batari bake. M23 yaje kubasubiza nubwo bitabayeho cyane, kuko M23 yanze kwijandika wenda mu mirwano y'ibihugu bigera muri 2, ndetse uzi na discipline yayo. Ariko n'icyo uri bubone kiriwe mu mirwano igiye kubura ko magingo yanjye natohoje ko hari imirwano ikomeye igiye kuba muri biriya bice. Impamvu wumva ko ari imirwano ikomeye kandi nako bimeze, iyi mirwano ikomeye irahari, ndetse
ubu tuvugana iri no kuba ahubwo, kuko urabona ko M23 ibirindiro byabo byose bisa n'ibisatiriye muri iriya misozi utubwiye, ntabwo bashaka gutakazamo akantu na kamwe. Imbunda ziremereye niho ziri, kuko niho usa naho hari ubwirinzi bwabo. Ni ukuvuga ngo rero FARDC yo intumbero yayo, impamvu ubona isa n'irwana nk'abasazi, bikaba na ngombwa ko hari n'igihe bagaba ibitero bakabihomberamo ari bo bari gukora ibishoboka bitewe na pressure bafite muri komande yabo, kugira ngo babashe kugira uburyo ki bagira uduce bigarurira hariya cyangwa bahafunge, be kubasha kumanuka ku buryo uriya mujyi wa Uvira bo bawufata, kuko bazi ko ariyo ntumbero ya M23. Ariko urabizi neza ko style ya M23 ntabwo ijya ifata umujyi ishwanyaguranye, kubera ko babanga ko ibikorwa remezo byangirika n'abaturage. Byanze bikunze uzarebe kenshi operasiyo zabo zo mu mijyi, bakunze kurwana imijyi ikikuramo, bageramo bivanyemo mu buryo bwo kurinda abaturage. Ntago barasa buhumyi n'imbunda ziremereye ngo bohereze mu mujyi nk'uriya, ariko urabona ko FARDC irabizi neza ko uriya mujyi byanze bikunze bashobora kuwamburwa. Icyo nicyo kintu cy'icyoba bafite, ubona kibabuza guhumeka. Operasiyo ziri kuba muri buri saha, nta gahenge bari gutanga na gake. Niyo mpamvu rero byanze bikunze intambara idasanzwe hari irahari. Mu minsi mike turatangira kujya twumva n'ibyo tutari dusanzwe twumva, kuko impinduka ziriho hagiye kujya hagaragaraho imbaraga ziri, umuntu unazifite agaragaza igikorwa yazikoresheje. Ni imirwano n'ubundi iri kuba, ariko magingo aya muranyihanganira, wenda navuze ko hagiye kuba imirwano ikomeye, nkuko ntari ndimo mbabwira ko ishobora kuba mibi ku rwego rwo hejuru. N'ubiri kuba ariko ni ya mirwano y'ibitero shuma, idahambaye, idafite imbaraga zihambaye, kuko buriya imirwano iba amasaha abiri bakajya muri pause, ikongera ikaza kugaruka, hakaba imirwano y'ama-ambushi ibitandukanye n'imirwano ishobora guhera mu gitondo ikarangiza umunsi wose. Urabona yuko n'ubundi imirwano irahari, ariko turitega imirwano ikomeye. Iyo mvuze imirwano ikomeye, nkubwira imirwano iri bukure abaturage mu byabo, ndetse n'abaturage bakabipfiramo kuri kote zose, bivanye n'ubundi ko akenshi na kenshi hakunze kwicwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ariko iyo imirwano yabaye myinshi, n'abaturage bo mu bundi bwoko bose barapfa, bitewe n'uko amamisire, imbunda ziremereye zikoreshwa. Urumva ko akenshi na kenshi byagiye bigaragara ko kwirasana bikomeye hakunze gupfa abasivile benshi. Niyo mpamvu ubona ko hakunze gupfa abasivile benshi, ko tuzi ko umusirikare watojwe yirinda kuba yarasa mu basivile. Ibyo biterwa na disipurine nkeya, no kudakunda abaturage babo. Wenda uzarebe n'umunyantege nkeya ariko arwana yiyahura, urabizi. Aribwo mpamvu ubona ko ushobora no kurwana n'umuntu ugasanga aranagutemye, kandi mu mimerere yari ategereje ko ari bugukubita ibipfunsi. Bo rero kubw'ubushobozi bwabo na disipurine nkeya bagira, nk'ubu ntabwo wabwira ngo Wazalendo yajya kurasa ikabanza kureba ko ari abaturage, kandi izi ko nta murenge wose uzi ko abantu batuyemo aba ari bo babazi, bitewe n'ingengabitekerezo bigirira. Ntabwo bari ari abajya kurasa, nta n'igisirikare kibari mu mutwe. Ubundi umusirikare ubuzi amategeko y'intambara niwe ubasha kumenya ko umuturage atari umuntu wo kuraswa. Abaza agaciro k'ibyaha by'intambara nabizi, ariko ntabwo Wazalendo ibyo bintu wabiyibaza. Wazalendo ntabwo wabibaza ngo uriya muturage ngo wamuhoye iki. Oya, azi ko ikintu gihumeka kimuri imbere yarwana ari ukurasa. Niyo mpamvu usanga abaturage benshi mu nce barwaniyemo, si ubona bakoresha drone, si abacancuro se bazikoresha. Barazikoresha bakazohereza mu gice gituwe, kandi commande briefing bazihabwa n'ubuyobozi bw'ingabo za FARDC cyangwa abarundi. Bagakora akazi kabazanye, ko bo nta mafaranga, ntabwo bamubwira ngo rasa ahangaha ahakane cyangwa akwereke ko ari mu baturage. Bariya baje gushaka amafaranga n'apagasi, niko bigenda. Ariko umutima ukunda igihugu n'abanyagihugu bakaba ufitwe n'ingabo z'igihugu, ari cyo mpamvu ubona ko habayeho M23 kugira ngo ikureho ziriya mpinduka z'akarengane k'abaturage bapfa bazira ubusa kandi nta mirwano barimo. Nakubwira ko n'ubundi imirwano ikomeje ku ma-axe atandukanye, aho mu magingo ya axe ya Tanganyika Baraka yabaye isibaniro,
ndetse ubona yuko isaha ku isaha muri bwumve Baraka yabaye tombe, bitewe n'uko ndetse bitewe n'ibitendo turi kubonaho, nakubwira ko M23 muri biriya bice byo kwa Mboko, nyuma y'aho babonye ko ariho imisada iri guturuka, bashaka kuba bakuramo ndetse baboroka ino misada ituruka n'ubundi i Karemi, aho nakubwira ko minisiyo nyinshi ndetse na deployment zikorwa, inyinshi ziva Bujumbura, izindi zikava mu mujyi wa Karemi, ubona yuko n'ubundi bashaka kuba baboroka biriya bice kugira ngo ndetse n'amadrone azamuka ajya kubangamira umutekano wa hariya, kuko drone zijya kubangamira umutekano n'ubundi ziva hariya mu mujyi wa Karemi, kuko niho hari minisiyo ikomeye, niho bari bayishyize, nyuma y'aho navuga ko ariyo nkuru yungirije iminisiyo iherereye Bujumbura, ariko nakubwira ko nyuma y'aho n'ubundi bakuye ibikoresho ndetse na ziriya drone zahagurukiraga muri biriya bice byo kwa Mboko bitewe ku rwikango rukomeye rwa M23 bakabijyana i Karemi, urabona yuko bishoboka ko M23 yamaze kuvumbura umugambi wo kuba badakuyemo iriya aksi ikomeye cyane ifite ikivuze mu mirwanire yo muri Sud Kivu. Urabona ari iki kiri bukurikire, ko ubona ko isaha ku isaha M23 ishobora gufata umujyi wa Baraka? Birashoboka, kandi urabona ko ni intego yabo, si bya bindi bavuga ngo Uvira ngo ntago bayifata, ngo hari impamvu batari kuyifata, ngo baba barayifashe. Ibyo ni impamvu zabo, ariko ikigaragara cyo Baraka barayishaka cyane, bitewe n'ibikorwa biberamo n'icyerekezo irimo, ku buryo urabona ko iranzira mu mazi, urabona ko Burundi muri kara gace ni nkaho ariho ibikoresho byose, byaba ari ibiza Uvira, ibikoreshwa mu zindi byinshi niyo bituruka, yaba n'ibiva mu mahanga hanze. Ndakeka utajya kuzana ibikoresho by'intambara ngo bishyire Kinshasa cyangwa Kisangani, bizajya Uvira, ibyinshi bizi Bujumbura. Rero mu buryo bwiza urabona ko guhuza kara gace ka Baraka na za Karemi, urumva ni baramuka bagafunze, urumva ihuza nzira riri hagati ya FARDC rizaba risa naho ritakaye. Urumva bakoreshaga kiriya kiyaga iyo baburaga umuhanda, ariko Baraka niba bayifite, urumva ko ikiyaga kiraba gikatinzwe, nta hantu wanyura. Urumva rero bizasaba gushaka inzira mu bindi bihugu cyangwa bagakoresha indege. Ni ikintu gihenze kizaba kibayeho, ariyo mpamvu ubona habayeyo amakuru yose mashya ari kuza, yose ni Baraka. Ni ukuvuga ngo niho rusibiye, buri wari wese niho ashaka. Impamvu wumva abacanshuro bakubwira ngo bari kuharasirwa bagafata amatekwa, ni ukuvuga ngo ni pressure ku buyobozi bwose buyobora operasiyo yo muri FARDC kugira ngo kara gace ka Baraka batakavamo. Ariko ikigaragara cyo baragatakaza bitewe n'imbaraga ziri kugaragara n'ibikorwa biri kuhabera n'ibyo bari gutakaza, kandi urabona ko bagiye bakubwira ko batangiye kuhahunga. Niba abari Baraka bamwe bari kujya Karemi, abandi bagarutse hano Uvira, urumva ko nta gace gasigaye karimo hagati, uba barimo nko kurwana bavamo. Ni ikibazo, ndetse binagaragara neza ko cyamaze kuba indengakamere, kuba bikomeje kugaragara ko ihuriro rya FARDC rishaka gukomeza imirwano, ndetse babona ko na M23 nayo yavuye mu byirimo mu kuboko kwari kwategetswe, ndetse ubona ko mu bahuza bari bakomeje kuba bagerageza guhuza bimwe mu byari byizweho ku mpande zombi, kugira ngo bagabanye imirwano cyangwa batange ituze mu baturage bakomeje guhura n'ibibazo by'ubuhunzi, n'ibibazo by'impfu. Urumva ko bakomeje kugenda bapfa bitewe n'ibitero by'amadrone bigenda biba, ndetse n'umuhangayiko magingo aya. Nakubwira ko umuhanda n'ubundi werekeza mu Buvira uturutse mu Minembwe usa nkaho wafunzwe magingo aya. Mu mboni zawe n'icyo ubona n'ubundi kiri bukurikire kuri ino miryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bikomeye bikomeje kugenda bisa nkaho bishyira kuri pressure M23 kurekura ibice byose? Yega buriya urabona bwana Damien,
ntabwo igitutu cy'amahanga kubera inyungu zabo bwite bazarorera kuvuga. Niyo mu 23 bayisizeho igitutu, turabyibuka mu gihe gitambutse itanga Uvira. Ndakeka yarayitanze, inyishyu babonye ni ibi bitero bagabwaho buri munsi ku manywa na nijoro kubera hariya hantu batanze. Kandi urabizi ko bagihari hari agahenge kuko nta operasiyo yari kwakorerwa yari ikomeye yavugwaga cyane. Urumva bibaye ubu ngubu karakabaye nk'akabuga ko gutegeramo intambara kuyiteguriramo. Urumva bo rero baharekura iriya migi bakayireka, ntabwo aribwo babona umutekano, sinabwo byabaho igisubizo. Mu rwego rwa diplomasi ari abashaka kugira ngo FARDC yicare hasi iganire nabo, yenda abaribwo amahoro aboneka hari hatabaye intambara, babikora turiya duce banadufite, ni ibintu bishoboka. Ariko se kuki bashaka ko batwamburwa kugira ngo iyo mishyikirano ibeho? Bivuge ngo ni ukuvuga ngo bo baba bizeye ko imbaraga zabo ziri bugire icyo zibaha, ariko ntibishoboka kuko iki kintu bakoze, ubaza amafaranga gitwaye izo operasiyo zibaye mu minsi itambutse, amafaranga menshi atagira ingano, kandi mu rwego rwa diplomasi baba barirutse henshi cyane. Urabona nta bihugu basize bashaka uburyo bwose bagira uburyo babona sapoti kugira ngo barebe ko hari icyo bakora kuri M23, ariko ntibyashobotse. Ntabwo M23 kiri ya yindi ya 2012 bigeze kuviraho indi imwe bikabahira, oya ntabwo ariyo bayibeshyaho. Kandi ikosa rijya ribaho kuri FARDC ntabwo ijya yigira kumenya, ahubwo ubona isa niyigira gusubira inyuma. Ntabwo bakabaye babona uburyo M23 yabagenje mu nce za Goma ngo bavuge ko ari umutwe ugwirirana bajya gushakira abacanshuro baza kurasa bakarara babamaze muri buriya buryo. Buriya wakumva neza ko iyi operasiyo FARDC ishobora kuba yari yateganyije ko itazamara n'icyumweru bataramaraho kari agace kose ngo bakagenzura, ariko ntibyakunze kubera ubushobozi n'imbaraga n'intera yo mu 23 isigaye iriho. Reka mushimire Bwana Nshuti John, ndetse nshimira n'abaduteze amatwi Musariyi, mbifuriza amahoro y'Imana ndetse no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Ikindi kandi mbabwire ko mwebwe mukitwumva bwa mbere, inkunga tubasaba ari ukuba mwadukorera kuri subscribe, like, mukadusharingira kugira ngo namwe mwinjire mu muryango mugari w'abadahwema kumva inkuru zicukumbuye kandi zizewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze cyane.